A o ongol whaatu tuanga Katoliko po le Katesimo mo alom whanau po sa vali malam lama. Whaatalo whaatu ili pa ia mawalunga malmamalo Samoa ma le pule anga whaakipik po Samoa pia. Ipa anga o le au whaafofonga o loo mai moa ina le nei po le kalame. O le vaenga lua le nei se whaapoponga ili po kalame o le kapite po le Katesimo o loo whaanga solo pea mataita ia se vaenga moa mua. A o onga moa so lua vai aso taitasi e le afionga ia pātele Ioani ono mo le lau tele o le au ainga o le atua le e kalesia. Ma ua manatu ai se whaapoponga mo le nei lava por kalame le kapite mo alom whanau. O se whaatou whala inga na mai le taitai le afionga i le ake pikpo le puleanga wha ake pikpo Samoa pia ia mo sese vito lio tui whata ua whapitoa mo alom whanau. Ia whaalotoina o ongal whaatua tuanga mo le whanawiti al puleanga po le sa vali malam lama o le taulongolongo i tūpua i le whaatua tua o le malam lama i mauwaa i lo whaatua tuanga o lea le tāua peo le langlong sua mai le ofisa al puleanga i le ngaluenga whaatala lea le kalesia e ala i whaasalango al TV upumana le Divine Word TV4 whapele i tūlau i lunga o Facebook ma le YouTube. O mta upu a mata i a oa ongol whaatuatuanga mo le ni vai tau whaaiu tau wa oa ongol le ni tau sanga wa a mata ina i mta upu wha malam na maino sakala meta. O se wha manatu i lo tātou tiu te vala uina mai le atua na mai lo tātou papatisonga. O le ioe tō manatu matulai. O le moni, o ni wha o safianga i le mawhai o na tolo poina le poloa inga i a tātou o atu e whaino umamaso. O se po kalame po oa oa onga mo le whanau o lo ta oa tuai lo tato wa lofa wha maoni le atua tasi tolu pa ia ma wha amata ai alom whanau e fia i le upu le lii. Mai le vangilia mātai om ta upu luas fulvalu whai upu luas fuluiva ma le luas fulu e whapea. O le nei i o to o atu e whaino umalava masoo ma papatiso atu i a te ilatou i le suafo le tama ma le atalii ma le anganga pa ia. I o to wao o atu i a te ilatou i a tausi i mea uma na o whai atua i a te o tou. Whauta foi o te i a te o tou i aso malava i o lava i le ngata anga o le lalolangi. Talo fat funita yao ya te utul fanau te utul soifua mstatu wola te utatu to e mai to tatu po kalame pe ona ile tatu kapite por kaku Katesimo pe ona ile yasu to na ise ya pa ia mai nei tayao ia ili amatalia fo lan tatu ta upu nei tayao e mo muan tatu ave ale vi inga mo le fa ftai de tua na tau singa te tatu e mesino yo tatu matua mas fulta mal de angala o staulanga la fenga venga ngar buele atua ia tatu abi fatas tatu taulanga nei tayao le tatu tu la i fatas tatu pese i pese de nganga pa ia i de soa fulta mal le alo ma de nganga pa ia oste
wala au tina pa i o Maria so suani mai ati tātou nei tai ao ia whaamalama o tō mawhauwhau ia mau se fo se tātou tu ngā oa mai mata upo la tātou o ina nei tai ao si o ulofa Maria tumu oe kasi le sua for tama le alo ma le nganga pa ia. Amen. Ta lo for tamaiti. Ta lo for la suma faya oma. Good morning, boys. Good morning, Mr. Stefano. Ya, o ayo fia ta ya ne. O ila sa bla o ngana fia. Tu da lo. O ila fa no. O isa ta ne o mo pa sana me ai. Inga mole matatu. O le sau fa non tamama ta pena ona matura na mea. Si ngoro ri. E ale lei mas tatu pati na. Leila tua. God's good. All the time. Jesus. Power. Jesus. E ale lei. Ia pe ona ia ni tai ao am talinga le tatu ta upur ka tu ka piche. Ai tātou te sera i tātou mta upu le tātou au tūra ta e au nei. E mua lava ni so toi whaatepa i tātou. O le mele fia turi tātou. Po ua o tōu marama i le sona sa whapenano tātou tara noi vai aso lea. La tātou au tūra aso lea. Si nus. Hei watas. Sacramento. Ei, ia, si i rea i lungo se limo se toa. Na te tau mai, po le ale wingo le sacramento lea sa tātou tara noi vai aso lea. Tudunga leo tele. Leo kele. Whailonga wa aia o mea moni e leo wa aia. Mai statu pati. Amana kua. E whainanga e kau mai se whailonga wa aia. Mea moni kako te leo wa aia. Leo kurunga yes. Leo kele. Koruse. Naia. Pati tatau. E le si mea sau ka ua kuat vai aso lea. Ai lua mar koruse. Leo tele fa manino lei. O le tino ma le toto o Yesu. Cristo. Lea la o manino ma la mata to. Wa pe na fo ya tu tato ta tira bal tato le sona. Pe ona ia fa soronga le aso le fa pena fo ida. Lea la o tato manino ile upu sakala. Meta. O neila. Lea la tato se e fia sakala meta kato ekalesia. Se koe whala o kasi mai a. E fia sakalameta litu. O lea la ta eore nei. O le a tātou la alola. Se i o tātou pa ia, le urua i sakalameta mua o le fikurunga o lea. O lea? Aputema ala sika unga. Songa hapa arangi. Oi sole ese pati tātou a. Lea la o tātou. Kako te iloa, o le pikisonga. E le mawhai, e tele non whaamatalanga. Te tonu e le tasiaso e on tātou whaamatalatala. Lea la o tamawhai e vai sakalameta lea. Ilonga vaenga mua. O le vaenga mua na kukanongota e ane. Si o tātou o tātou sa ili le winga o le upu papa tiso. La foi mele ngo kana ngoko la lo winga upu papa tiso. Tulunga lo kele isaia. Al famaina le ata tonu sa tu faso. Yo lolo e mele ngo kana ngoa kwa la foi. Tato fare ai mo le su. Neia a ele si winga na tau. Tato fare le wa fatto. Wa fai. Le winga o le upu le turia. Le asa kana ngoa kwa i angafi. Lavo. Fa'atof. Aparangi. Imes. E bagas. Fa'atof.
Papisonga yaso ia, langa ro fai ngore kalesia le me fai ngofi. Awaso ko papisonga. Makua pata ele o le vai. Le sa o pule. Le ala ka pele yo alo ka karmo, le wa kangia me ki kako. Le winga o le sakala meta o le papa. Kumai la ia le vai ma, le fai mo ko ngeti. Ile Maliu male tu o Yesu. Winga la aka karangosi longo winga o le sakala mekol papisonga. Na koe fae inga ka ko longo winga ile amakanga no tita to ona ole ang sala ya ka umona ang sala ang sala to fa solo ole original sin ya nang sala nga mafua mai ya tamu maeva oila nga sawe koe riska ko Yesu ke rono winga la ole papisonga sakala meka lea koe au mai ka ko leola ka ko karkalongo rola ai lea I baanga lea lo ka ko pa ia sakala meka le papisonga lea mai ko ka ole papisonga ole papengao nga mai ka ko to free us from original sin longo winga papisonga pasa loko ka ko maile anga sala tu upaa so le u ko ka ngore winga le papisonga malesi mea ole nem kan mo mai kamale ole pai ku toka tato te fale ai ile ekalisia por ekalisia por ai ngore tu Well, look up. So we have baptism is that main door. Can you enter? You become a member of God's family. Therefore, kako ke urufale ma be kako ma ingo le tua, and also to be free us from the original sin. Fasaloto itanso. Mai le ang sala tu pasol ba ba ka kurka so se ele ma fanya be o ma kristiyano le ba ele fanya be ta to ma ufale le kalesia ya fai etele hu ya ku ife ko ole me se ta ku tilo ya o ka koriko ele ma fanya be o ma katoli pe ele hu ya ku ile absoma ile katoliko Il cattolico lo cano I'm talking about Catholic faith. O le cattolico e fa na mo lo pepe. E tasi le masina, e tau e dua masina, e tau ona ave. Ese mafua ngo isi. Ese mafua. Fa mai na tato mo lang sala tu fa. Oi kasga ko, fa mai na tato mo lang sala tu fa. Le taimi le tonu le pepe le manawal tina. O le afia le pepe ile angasal. Me ana tawai ana fa na ma pepe. Take do sakla meta le ole. Ina ia fa mama. Longo winga se kau. O fai ko ole. E ila isi me kau ale ka karmo to pisonga. Dei ko komo to pisonga. Se kurunga au ko peka kala le o kele me momo okay ave ita to matupu pero feta mostaulanga
Ba ye singa me ya le la ka kilo ba ya so de le nga ka ko ape nga o nga fa mai de siwa nga Baptism le ka ko ngeti ye Baptismal it's open up your life. Open up your life. It's open up your life of grace. Ubinga, olisi bayang sacrament dia. Ua kakalai, mo kakala mai karsia. Den ka kon mo kong, le ko kong la o sacrament. No ubinga la, o le kanya ke papakiso. Wa ka ko mau ai de kele o kala. Sia. Den ka kon mo beso de, le ko kong mo bele sacrament. No ubinga, o le kanya ke tsai ke dai ke kadia sacrament ko kusonga. Ua e maua kala. Sia. Lama me kasi. Beso. Ya rofa o fua mai lea. Ya la mai nga. Kali ka ko. Sai foi fua, mo fua dia. La mina so ye supa ki. Ala be alsa. Ala la au de ki ki no po. La mina ko pro la au. La mina ko pro la au. Ya vai la ka ko. Me arofa foi fua lea dia kua I longa alo ko kasi kau de la au malingi no koko le fa mega ko nga fa mangalo ia tato wanga e wala ka ko ele ko fa pena ko mai Yesu ko pei mai lo ki nga me arofa foi fua le ko ko mo e ara sacramenta o le papa so e foi da si me nga me arofa fa le na ya la mai me alofa le kua me nga ka fa ngolomo ya so ye ka ko ma kua pe ai ko fa ka ma me pa mai au ale ma wina kala sia ole ko ya mai ya kua ko kalo fa ko le kua kalo mo da si mai ko fa mai nga ko ka ko ye nga o pa nga o ka ko ka lengi ka sia mai le kua asi mana ni aku buka ko fa ma se ya karsiam ako kilo le para kilo upu le papiso e ko ngeki uma ile papa son ari mana tato ya si kula di mana kamar si ko mai ara ne pa pera ya wa mana na ko ai si kula di so ko si pa sama kana mai bukan mo ko ngeki takso Soma. Olha, le okele. Ole papisonga, ole fasalo tseneta to mai le ansala faso. Yeah, to free us from original sin. Malaysia. And ile ekalesia. I've made that similar. It's open up. It opens up your life of grace. Kalau ka ko langa si mai kersia le kua mesti tato pat nan ta ya o ka ko mau kersia le kua le tua ale le le kua ka penga le kua sakala meka o inga fa ku inga sakala meka o leo kele yesu sakala meka uma ye fiku kasia la ko kuanga o yesu ele fa pera mamao ko fa le fai ele kua sacramento le inga ia ko e maua le so tanga o le tangata mai iwa barfo nga kai inga ua le usita I tangata fa maua lunga le tangata le lanta ta pena ele atua le sia wala ina ia mafai ona to e maua le maftanga e ui mai tato I le papa soma de yorka ua mo ka ko ia le siba enga si ka ngo mo ka ko ile ala foi le winga yo papa tiso no calmo fa tof o le mes e con equipe be ka ko kilo ile maliu male
ko i pu Yesu Kristo. Se i kako whanongolongo la. Ia leo o kako mai ale vai ngale. Ai si o kako o se fai kaunga ne mo kako. Se i koe whamangako i kako le winga kongo sacrament. Ia. Le Roma ono na la faitawina ni foi upo tolu se o atu foi upo sumultas e ngaka kilo ai e koe momoli mai ai desi ka ua ma lesi mangingo o le sakarameka le papisong tau te le iloa ea o i tātou nei uma na papatisoina ia ke wiso Yesu na papatisoina i tātou ilo na maliu o le nei o tatanu pātasi tātou mai e le papisonga i lona maliu. Ina ia tātou savabali i le ola toe fuata ina. Ona toe whatuina mai o ke wiso na ye uoti i le mamalu le tamā. Awa a whai o whatasia i tātou whatusa ona maliu. E whapea fo i tātou i lona toe tū mai. Wa tātou i loa le nei mea na whasatau ina whatasi mai alo tātou tangata tuai. Ina ia whaumatia i le tino o le angasala. Ina ia le toe whapolonga ina i tātou le angasala. A wā o le woti wa tūsau noa ia nei le angasala. A whaifui woti whatasi i tātou ma ke wiso, wa tātou tāofi, tātou te ola fui whatasi ma ia. Wa tātou iloa wa toe tū mai ke wiso na ia woti. E le toe maliu daba o ia. E le toe pule fo i leoti ia ante ia. A wā o lona maliu, wa tasi lona maliu la le angasala. Aolona soifua e soifua lava ia i la le atua. Ia whapea fo i la o tau taofi, ua o tau oti la le angsala, ua o tau ora lava i la le atua i lo tātou alii o Yesu Keriso. O le upu ale alii. Manino le. Manino le. Le fai taunga nga fai kaunga i le kusi le ale. Aroma. Lo koe whaamangingo, ma whaamangku mai ka kou le winga o le papisonga. Wha mai na oti whaatasi tātou. Sau Yesu ka ume ka kou. E le wa angale sau, angale kau ngu le misa nga Yesu. Ia la winga ka whakokua. Le nga sau Yesu ka ume ka kou. E maliu, e iai lona toe. Le winga whonga papisonga. No ti tātou le angasala. Ai le taimi papatiso i tātou. Ua toe whaaolaina i tātou. Pele on kofa mai. Whaamama i tātou ma le angasala tu whaasolo. Whaaurufana i tātou le kāresia. Mau inati i tātou. Ilea. Ave i tātou ma. Tupu. Perofeta. Ostaula. Ese e bara umo kākou. Ai whamai o kata. O sakarameka o le pisonga. E tutusa hai tātou uma, all the same. Peke makua, peke la iki, peke po inga po lea po le kupu po lea, sakara meka lea. Kusa i kākou. Ese o kākou bara o inga. Ai kasi kākou, ile papati, papati so. Mese pati na lita yao. Manino. E vai no mua na lera pakola. Leo ka kukara mua le asongi. Ia uma le asongi. Ua mara marama kako i le tāua o le mafuanga nga ka penga i le akua li sakara meka lea. Tau o le papati. Inga o le mafuanga le akua. Ina ia aua ne i whanu ta. Isi le rufo le akua. Ina ia aua ne i whanu se tasu tātou. Aio, ale, whamui manga akoa le kilo. Ia lepu, ia kako oida. Malo, dole whakabaka. Ola. Whakabaka. Ako mau dole whakabaka. Oi fia dole whakabaka. Oi fia o dole whakabaka. Oi fia seu. Al fasili la. Ole ala ni ka tu mau dole whakabaka. Oi, no. Poi è filmato, la filmare fu telefono. Yes.
Ole sakala meka lea ole papati apatiso ese sini mana sini mo ino taro o mana o sole pai o mana ile winga ole sakala meta ole papatiso ole winga ole papatiso ole faangoto le imes faangoto i tangata to ea iruma e ala i le ora fo ora to e fua ka in ingo le ka ko i ba nga ia ka ua pe un ka ko ka moa i sakala me ko e ale le ia kamalia e ka ko se e ku ba nga diro le dungo ya ste pa mo le lingo ya ya mo ko ya ka ni me disi mo e vakas. What is the sacrament of baptism? Isi ngal mo ya ko ma ta o sakala metto pa bisom yes tu mo ma lo le Baptism is a sacrament that frees us from original sin. oh sorry ma ya we us from the original sin check Sacrament of baptism is to enter the church. Church. Okay. You become a son of God and daughter of God. Manaya kale kamana, mamaya kamana yes. Abia ekimufanya ni kanisa. Ma abia yole makale, ma afinyo le tua. Ma ngania Yesu. Ese si ese me kale kamana Yesu na ba. Tele yo me kawa Yesu. Ale man ko kamana ni kan. Ale ko ono mana si ba yo. Tele ya como. The sacrament of baptism, it opens up our life with grace. What? Can you speak that? The sacrament of baptism, it opens up our life with grace. Oh, sure. Open up your life of grace. Makakala, wa sang kongkarsia. Ilo kako wo. Yes. The first door in your life. The first door in your life. Oh, eu mo ole wo e fatu to ale e ke u fale ai ile e kale e ke u ia ku sakala meka ole papa so okay ya mangimo e va kasu si delo why is the sacrament of baptism important? Oh sure I say ala e wa ka mi mo ai va si delo ai se ala me ka ku ke fa ka u ai e ka u ai pa so ngale sakala meka what is important Because it connects us with other people, because other people have different names and they have their own families and after names as well. Baptism is another way to connect us all together, like one family. oh ke fa ka ole o baptisma e mafai o so ka ika ko o se ainga kas ai mo le tua God stand le tua God stood all the time ma kamale ole per kaua e ina si ese me ka de kamale ba ese se ma kaua ka ma e te kamale to connect us to become a one family family of God ma family of God ne ile ka isi ese I say,
Why is the sacrament of baptism important? Why is it? Yes. Right, ikaw kikira ko sa kari mai. Because mauai ka ko kasia. Sorry. O ini ba ikaw kikira malisi tahu wa sa loko ka ko. That's another important to free us from the original sin. Sorry. Wala ka mo o kaya i fa ko ngiki mai. E kasi ka mai malale malai. Pon mena ima mai ole ale taua, ole sacramenta, ole papati. Soma. Okay. Pemai lo manida. Who? Bagabakas iya. Who gave the sacrament of baptism? Oh, aida. Le kudu mana ukele. Jesus gave the sacrament of baptism. Ya. Saya ukele. The person who gave the sacrament of baptism to us is Jesus Christ. Oh, c'est pas mati oh. Yesus Kristus. Ya. Si pepa ka ko de va pi vo mo. Or ka ko feedback na ba kilo ba mane. Si dong fa. Ika kasi mega ko ya. What free things the sacrament of baptism do for us? Wangi si ko. Kula ko si ko boro ego. Nakako mau mai pa sa kalamin ko pa suma. Kula ko ami ko ya lo kele sen. Wij gaan zomaar te perfect samen stellen. Lo kele? Wij gaan zomaar te perfect samen stellen. Oh, kau kasi ba na ya se pati martama ya. Ya, ese bola kali martama dia. Ave ayo matupu perfecta. What kind of king? King homale, sampai kat homale. Ayat pura ka oleh boga ku. Ya pernah pura ka mo. Pues aqui para dar por blanca por Yesu. Las ko kilo ya Yesu fa mayoria tup. Las caras que Yesu não foi. Loko mo lalo. Or ko punga le kan mo me kon be humble king. Eles ko pure na pidao mo ke ni ai. Ko punga e mo ga ko soma. Ko au. Ya. Jadi sini mereka Itu. Jangan saya tahan. Pura-pura. Aku mati mama. Pokoknya orang sekarang itu pikir sekali. Oleh karena mau yang boleh aku Yesus. Orang yang punya ayat ini ayat. Oleh karena mau yang boleh aku sebelum mau yang ayat ini. Ya. Oleh berkata. Jalan ya. Dia cuma idona. Tofio stauranga. Pada como stauranga, ada stauranga. Orang stauranga. Ola sai stauranga. Indo paisena dona li moristama, sacrifice kama moristama gitu. Dia como vai mana sekarang itu lorena. Cupu perfecta. Ini sih kalau mai ko kamar ini sih mere ka kan ko ese mai kamar ya It enters to the Catholic Church. What? It enters to the Catholic Church. If I follow in Catholic college, ale the tale na itatu lang kalama. Ale foi de maior lalu kau foi ku. Ya, ana info de mau daksara ko maaya. Ese si mer. Pawang ameng foi ku soya. Ya. Maaya umamangaya umakokat. Patol me kau e kau. Ola wa ngana ko ko
ua o tō mākama ile sakalameta ole papatisonga. O lau activity na ma yasoni. Ya ko mana. Ko mana ba yasoni. Ua amai na ko kali ko pusiki mai le ko ka pusiki ko bi. Mana. O mana matato. Mana matato. Mata mai ale o sakalameta se yo na tu fatasi le o pura sakalameta ma papisonga. Le lau ka ko amaka ka ko parangoa I de winga papatiso I mes fatofu tatou. I ngoto I fo tatou le oti tatou na langa sara tu fasolo pat ole papisonga na ia to e fama mai I tatou. Ma to e mau e tatou le ola to e puata I le ola Kiso e tātou ia keriso, inga ia koe maua I tātou leola fau. Ia, mas pati-pati nā mo tātou mita e ao, ia te tonu, lea mo tātou la. Wa manino I tātou, I le winga o le sakalameta, tātou taranoa le papisonga. Ia, o longo winga, ia mamea o loko kongo sakalameta le papisonga. E ao makako pakipakia, mo kako pakaya na kua, kai te karesia, I le mai o ia whapanga makako wanga le kamare, I le mawhainga kako ui, kou le la wakolis whakaikai whawhaingo fia o. E kamu whai kau pa, esa au, e te au kuila, kou o lane kou whai. Pakalo ke ia kukuia. Ele mene ke sio ero yo, olha. Sorry. O ta pena I tato. E mo moalu tangata I ta pena lona pas. Ya passport pa ya ngala le pakuki. Le ma foi ngai endela. Sta kingdom of God. Pe ngoro kamilo, pe mo moalu passport le. Olha. Papa tisonga le wa ko passport pika fa fia ya ko o mo kako le ka kisa I manguia inga ya kako mau le maro le ka pengara kamare kako ka pengara na kamara la ko itida e ki u fale le maro le na pa mo ka pengara le ka pengara inawa mio Mio, che per e sto per male a cognome. E sto mi ti per il male. E sto mi tomo la mano, sto mi ti il male. E sto mi ti a sul male. Na e tomo ti e poi alle mio le. O sta ma tua, parole poi a oma. Paaloalo, matuama, I le lotu, mampa atua ia. Mea rofore na bao, I mea uma, e mea rofore a kua, I mea kima kako, mea uma. Ole, kasi yung koko basure. Lemo koko, sino koko de koko. Aia mea rofore mea, ima ima. Asi, kua papara na koko. Mea rofore mea kua. Inga ia tari tonu ai tangata o le whaatua. Kako ke whaia mea umangai onga o lo tātou whaatua. Tua. Lei te le tātou patipati mo le tua. E tai au. Ea. O lau. O mai lalo le activity la le kako. O le a e koe alu, I lau api, I le pokua onga. Onga kako. E matua I. Ia e kani mai. Ele fez com uma carinha pegar como ele carinha mais para cá vamos lá para cá e carinha mais domingo lá fia para cá é o que não o coma ile sacramento ole papassoma ia te com
moe ua mo kakulasia le vaenga mo mua o le sacrament o le papisonga pe un kako so on mele pe ia se story fo man ka ko amaka mali ba so le to taxi ne ia le ko mo disi ba nga le o ba so le ko so inga ia mala mala mai le ko kako e pure anga ke siamo o fi fa longo ya ka ko mo ba nga le e mai fa pe nga o so swang ia o ma le kalesia a messe ni po karameta au ta te man o le to le la mina le o le ka piche o le Katesimo, pe bakasi ke pulea. Batasi. Pulelunga. Bakasi. Ya, komule pamoe ia ua fai umia sur kaku baenga le mo kaku pokalami kaku kapite ya mesel au kusa kaku karmoinga ka komunga ua si idunga le makamani ko mo sana mea ngane sur kapana. Awal ke, wah kita orang macam orang kota tua dia, si baru lima, si macam ni biasa pai dia wah kita mau si, kalau orang itu pasal dia buat ni nanti dia tu, si baru lima ke apa itu marama ile sakala meta oleh papisong si baru lima, oh dia macam mana? Ele é tua. Tem uma. Ele é tua. É tá. Ele é meu. Para que como vai a olha tua. Oh. Conste. Everywhere. Conste. Olha tua ele é ele é tua. Daí olha tua, meu. Não olha agora sabe. Ele é tua. Olha tua, é a filha é tua. Ia ia aku kuru aku pese oleh tua kuru aku bang aku pese oleh tua maros kuru aku oleh tua maros siapa oleh tua maros oleh mata dia ele semea lima tua ela Sautia ele semea mafaya ole atuaya ole atuaya po ana losi matautia ele semea mafaya Leila tua Jesus power God's good everywhere Sudah tahu ya tonu ua mai al tato dia vai ngamu tato tano ino sakramenta ole papsonga ya dia tak kese okey longo vai sobre o ira kilo o ese simo mesem ia dia lagi kilo dia ra oko manang ko mai oko ni langa oko le ngama kamea mai sakara me ka upu dia la sia gaso dia ela mai después lenga eso aku kako sakara me ka ia pa na fa wau no mingo ia kako pure anga mai kako manava ia le ka ua o ngale ka sia katoliko ai mesio o sakara me tatas ia o se ba makalangar ngania so ia tai fo ile pulenga le mana TV mo latu pulenga fa tai mo le avanoa yo fa pena no fa salau na to le tanto onga por ka ku ka pite ia mese ta po inga ta mal tato pulenga sengo staulanga ia la no fo voto te mai te sam felela ti a kono mo latu faltua mese fo isunga so so ani mo latu faltua ai mese le lo o le tato puleanga ia da tatu fai u se talo paftai le tua i lo rofa mo lo buang le lei sa matu fenga i mato mal matu pokalame ia matu lavoni au na le au nga yo fa nga matu tangata fa tawa ia mese fo le fa nau ia le fa lau te le ino la tu si la fia mala malama
ia wa onga le kalesia ia mesre tape neina o lato o langa fa le aso ia le atua ia ne yaso pa pena na isi taimi ta ape fa na nei mai anga ruenga ia ile ang le lo fio e mesre pulenga tv o lato ofisa malu ia pa pena na ia fa mo anga lo fio ia le matu talo lea fatasi ai mal fautu talo tina pa io Maria si o lo fole sina tina le anga lofa o le matu ola lo mato fia mo lo mato fa mo se o lo anga ti ama seba o mato stans mana wene lo fa no le nei lo mato fa tu ai fa se mai a te mato yo fo ma lo fa ama vai fo ne ta sema fa na yesu fo me lo o e Maria ta ko Masedino lo tato sulfanga. Maria pa ia tina le karesia. Ai le fai longa ina tato koruse o le vaiaso asau o le vaenga lua lea o le sakalameta lava le tas o le afa penao na whaauaua i le tato whamtalanga i le sakalameta o le papisonga o nei o le vaenga mua le sa tato tanoa ai. I le soa tama le alo manenganga pa ia